Slik a chlek. Slik a chlek. Helo na. Dyma na gyfres o sesiynau byr i'r plant barhau gyda'r rhaglen Tric a Chlic. Felly rhowch gynnig ar wneud sesiwn bach y diwrnod. Mae ap ar gael yn rhad ac am ddim i chi i adgyfnerthu'r gwaith a wy'n mawr hyderu bydd hyn o help i rai ohonoch chi allan yna. Pob lwc. In order to continue with the Tric a Chlic program, here we have a series of short sessions. Have a go at practicing a little session every day, and then you can use the app, which is free to download, in order to reinforce the work that we've done. Felly, banta ni. Cam 1, melyn, sesiwn 1. Y sain heddi ydy Dwedwch chi ar fy ôl i Mm. Mm. Nawr y symudiad. Gwnewch y symudiad gyda fi. Monkey. 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 Da iawn chi. Merch. Dwedwch chi e. Mam. Mat. Maneg. A dyna ni. Da iawn chi. Mae'r mwnci yn un drwg, ond rhaid ei gofleidio i lawr. Ac mae'r mwnci yn neidio, ac mae'n neidio. Mae'r mwnci yn un drwg, ond rhaid ei gofleidio. Slik a chlek. Slik a chlek.